sentombi ukuthi masibasamathondlula bedlala amadayisi umfana namawu untombi zasonto umsunzi uba lezo zokulokho simuyise buya amasokana mina ngibuya phakathi edondotha kwesamthetho kwesempolo zemnyama abaweni nabayele beqokelela angibingelele ngithi King Bhaka angibingelele emnikazi kaMakhandakhanda ngibingelele kumgibe phansi kwaNongoma ubheche ngegazi ngibingelele kuSweet umfana omubo okudlula wonke umuntu engangambona emhlabeni akubona sakubona Bhoko bafethu niyaphila ngazi butho nje bafethu angijwayele ukungena ku live benu ngoba ngiyawesaba ngivele ngubona umkhulu ngaphe kwami namhlanje ngifakwa into enhle engibona niyenza Bhaka Mgibe nithanda iperformance kaSweet ngingomunye wamaciko athi mayiperform abantu beshaya ihlombe nami ngelinye lamaciko ngiyengibona uSweet enza kahle kakhulu nami mangizongena ngiqondayo noSweet ngangithethisa abafana ngithi ngiyambona lo mfana osestage wenzani aniyazi into enoyenza lapha so lento enenzile ukuthi ni recognize uSweet njenge artist eliculayo liphinde libe ne best stage ngoba nginenkolelo ukuthi Bhaka mawe emcimbini usungayili kolalela usuke uyobuka ngoba eredweni uyalalela endlini kumanje uyalalela uma umuntu ekuncisha into yamehle stage usuke enza into engekho usuke kuphoxile wena othenge ithikithi ubuka umcimbi kodwa uSweet uthatha umuntu esocingweni ashiya ibhodlela lele corona agijima eze stage mase kudlala uSweet ngingena nje bafowethu angizile ngeindaba eziningi ngizothi ngiyabonga lokho enikwenze kuSweet niphinde niwahlonza amanye ama-artist ngesikhathi sawo njengamanje kuseyisikhathi sikaSweet ngcineka mfowethu ngiyazi lo live mhlawumbe awubuka kodwa ushithe emhlanganweni uSweet njengoba insizwa sezimfakile udeserve isikhathi santambama sekuhwalele kukhona wonke umuntu baba yini Dunakazi man. Khuluma sana sentombi. Awubheka abantwana baba. Akodwa ngeke mdoda uphume ingasekho into etheyishwi phela yabayakuthanda abantu. Ngumlandeli wakho ke mina kodwa ucashile obuka through iwindi ngithi and into yangenza ngagxila uNdoni ngoba uNdoni ngalandela becula leya ngoma yabo benothwasa lekhanselo ekhuphula Mgibe lo ngoma yes ithini Mgibe sengikhohliwe bo ithini sana webhaka mfowethu uma ngizaqile uthi yambondli daliwa webhaka bafowethu khuluphe ayabona ngoma lefana Bhaka ngiyazi ukuthi imisebenzi engibhekana nayo mningi kakhulu ngicakile kodwa lento eseniyenzile ingasiza ama-artist amaningi kusasa ayolimela igama lenu ukuthi lapha khona ngenxa yenu uMgibe wakwayenza lento inkinga wayenza ngale language yakhe yenhlambe ehlukanisa abantu phakathi uma Mgibe mfowethu ningayenza lento eniyenze nomfowethu uBhaka niseniyenza ukuthi manibuka ipost nibuka umcimbi bese nithi mhlelo umcimbi lo mfana ukuthi usibani baningi abafana bafikile nayo lalela umculo wethu uBhaka uzenze ngisho ama-event umculo wamaskandi awuthanda kusuka kudala uBhaka esathi thayile moto mntanami thayile moto mntanami uzokubelwa kwenike umculo moto thayile moto mntanami uBhaka usuka kudala nomculo wamaskandi kade awuthanda kade aqala ukusupport aqale manje kodwa mina ngizothi Bhaka lento eniyenzile nomfo kaMhlongo uke wapha kunensizwe ukuthi ukhindi bama lo finqane kwindida kuzibhala zentombazana ingane bengishaya bengikhipha amehlo uyiphi 1.2 izolo lo nsizwe uMhlongo so uMhlongo unayo lenhliziyo yenu Bhaka mfowethu siye sinibona uhamba nezinkabi zakho unike omama badayisa imali lenhliziyo nayo Bhaka uMhlongo unayo uyakwazi ukunikela kubantu so besamba naye kwipuquzeke angithi ngikubona kwipost ukhona kwiposta wena phela lapho kulami umfana ozongena emva kwami engathi ngaba strong njengoSweet ngoba izo hey Mgibe ngizongena nje Bhaka ngidlala ingoma yothando makuwumbuso wamaciko noma kuyimpucuzeko ngizothi mangifika nje ngibe ngithi ngebe uviki wakithi umeqisela ngithawula maganyana ziswanyana ngiyawazi wemfana ngithi kunjalo nje mangisuka lapho ngithi amacalo baba mangisuka amacalo baba ngithi hawu bambulalu baba ngisuke ngiphume kanje uyabona ke la ngizofuna ukuthi kwipucuzeko
I'm not sure ukuthi i-line-up sebeyenzile kodwa uma beyenzile ngizoyishintsha ngamandla ami. Ngifuna nilandelane ungene wena Saliwe emva kwakho ungene iSweety lapho baqeda iSweety ngiyahamba angihlali mina bangaze bangifunda umqondo baqeda iSweety ngiyahamba sawenza idili nje naye umcineka kusasa nje ngiyakuyena lapha emahhovisi ePhucuzeko angihamba amahhovisi abantu kodwa nje kuyoma iconvoy yami ngaphandle ngingene ngaphakathi koze ukubuza kwenzakalani la ngiyothi ngifuna uSaliwe abayephuma emva kwakhe ngifuna uSweety noma ngene uNdoni kube uSweety yabo Mfowethu iperformance kaSweety yazi webhaka ngonyaka odlule kunomcimbi ekuthiwa iNdoni Saliwe lapha eDondota uthe makuhlelwa line-up wathi uNdoni uSweety ngamane ngimqashe kweyami imali uSweety akangayibuki njengebhadi lento ayithathe nje ngenhlahla ukuthi sekuhlelwe kaqeda uNkulunkulu ufike ekseni sebeqedile ebusuku nabo iNdoni Saliwe uSweety lento emehle lakho imehlelile ithe isivaliwe line-up wathi uNdoni baphathi bethu nani baxhasi bethu ngamane kweyami mina imali engizoyihola kulomcimbi ngiyikhokhela uSweety nangempela uSweety wafika ngakithi ekhokhela uyena uNdoni sekuvaliwe kodwa ipost so lento kaSweety ikutshela ukuthi uSweety akuyena umuntu okufanele akhohleke uma kwenziwa imicimbi ngoba abantu bamthanda futhi istage sakhe sihle hayi wena ke uzongizwa ke Saliwe khona umuntu ophakanyiswa abantu kube khona umuntu ozophakanyiswa ipromotion ukuthi how much do we have to put to different platforms so that ima platforms ezokubeka la ufuna ukuya khona isibonelo nje nginamaqhawa uthula indidane umgqumeni indidane yayine management eyayi understand i-marketing back then i-understand ukuthi mangabe kumele uye kumhlobo wenene mawumele ubhale emaphepheni makumele usekhozini umuntu lapho kakade eyimafia kwakuwusixhobo lapha yana uzokhumbula umgqumeni yes umngani wami ke lo mina baba esuka kude usixhobo nje umngani wami uyena owanginikeza okhathalane nonje encane ngesikhathi ngenza ezikabhaka nostayela ezevuka umgqiqiqi uyabo so ngesikhathi yabo so umgqumeni eyingane zoma zazi business eyokuthi ukhona maningi ama artists zifocuse kwiqembu lengane zoma not umgqumeni kodwa ngokuthi umgqumeni wekade enalento nayo kade sebenza nendidane mayiphuma indidane beyiphusha laba wavele yena wangena kubantu kuthi makuzindidane abantu bathi sifuna umgqumeni wayengena ngokufunwa abantu baba umgqumeni bathi sifuna umgqumeni ithi bayinke yagcina yenza ingcindezi lento kubahleli bomcimbi ukuthi mabebiza indidane abam-involve umgqumeni ngoba abantu bazomfuna same things applies kuSweety uma ngeqashiwe uSweety emcimbini thina soyifaka ingcindezi asincengile imali sinemali kakhulu imali nje asincengile sincenge thina iplatform ukuthi akakwazi ungangeni le platform enkulu kangaka ebenamali ngenhlanhla kumina kuphela nakho umhlongo nakho Saliwa lento yenzayo yokuzongena kwelinye iciko ukukhombisa ukuthi mfowethu iwisdom yakho yaka spiritual neyomuntu neyesintu neyomusic is huge omunye umuntu bengeke afuna ukungena bezoyithulela abe nomona kodwa wena ungena uzo endorsa lento Mkhimu uyabizwa kuthini Mkhimu uzo endorsa kadile king lapho uzo endorsa abona bezongena athi nami nginikeni yena akafuna ukunikwa uzo endorsa nakuba ngosami ke umfundi unakazi ke bhuti esengasakuza ukuthi ezodonsa ini but lokho ozokwenza ndunakazi bhuti wami uzoshaya isigqivizo sokuthi hooray uyakubonga lokhu okwenzeka kulo live utop unjalo ubiziwe kwi-line-up yempucuzeko mfowethu kodwa uzothi ecikweni elibi elinjengosaliwe I mean elinjengosweety elihlulwa ngisho ukufaka nje i-roll off
kodwa nje mfowethu siyabonga yabona nje bhuti wami siyabonga kakhulu mfowethu awube ngifuna ukuzama ukufaka uPutin la uThabane ngoba ngithi ngiyamfaka I'm not sure ukuthi network yenze njani ngithi ngiyamfaka okunye nje akamjebhula leyo okunye ngiyayifuna ubhuti umungameli wakagaza ufuna ukufaka u1.5 King ngicela sawungenza umoderator wakho King ngoba nje ngeke 1.5 ngeke mncane 1.5 baba ngeke phela sikofu angeke sibaleni King ngeke wancane 1.5 yehlisa credibility yethu hayi King ngoba usweet uphinda hambe nenkabi lo 1.5 izwathola amanzi mayibhome stage yamukela noma yini ngoba abalinde mayisevula live umgibe mina ngiqala ku 3000 ukufaka umuntu la angimena I don't compromise my credibility la ngeke angisebenza hlobo wo 1.5 khohlwana bafana bami noma ningamotivate akithi thola udrink noma kuthola uyenesi mina ngisebenza mina ngelento mina mangisemcimbini mina ngiphuza ugoloko ka 3.5 futhi angifuni lokuthiwa ngiyaphiwa I don't compromise my credibility umuntu ongenayo akathi ngizofaka u3000 manje futhi hayi lento yokuthiwa ngiyapledge yadla abafundisi lonto bepledge besaba ubihlazo kanti ke bayenze yona uzohlanganisa lo 1.5 wale 2000 kamgidi umuntu ofakile uyobe hamba convoy yami semcimbini ofake from 3000 singena ku limousine ophuza ijuice khona ofuna sobe sidlala ingoma yakho sishende ka sweet limousine nge big screen ku limousine sobe sihamba nga limousine benemoto akungena odrive King ngicela ungifake nami uphindele bhengu uthi ufuna ukufaka u5000 rand hayi nazo ke izinja uyobe hamba nami kulimousine ke loyo phindele bhengu ngicela ungifakela yena ke nazo ke izinja u1.5 ngawu-add mina myself lo 15000 I don't kodwa yini nje no Putin yabona uPutin nale network yabo madoda la bekhona kazi phela ugiya ngena ufana wami eduze cha mfowethu umfokanzama nawe mgibe mfowethu ongancethezi cha ngicela ukwehla insizwe zakithi ngoba manje ngoba kukhona ulwanje la endlini kufanele ngibuye ngipha ama-hour phela ngithi mina unyaka nonyaka ngiba nomntwana lalela ima wo ngifuna ukufaka uThabane ukhona ukuze mzwane abantu bethi bayakushaya besebenzisa uThabane kube ukuthi sike sahlangana uyazi ukuthi amanga nawo ngoba ngibuye ngidlala irafu emculweni ngisengiyibone kaningi wemgibe uthi uswayini mangikutshela ukuthi kunolwa manje ulwa phela funa ngibuye ngibuphe isikhathi sakhe uthi isikole kabiyami ngithoza isikole uthena gombe sengikhohle khona i10 kuma 10 uma ufunda isikole ngenzeka waya khona mhlawumbe wasibamba lapha kwa grade 7 khona into yokuthiwa ena zinkathi ama-tenses khona lena leyo obuyisho manje ke mfowethu ile kuthiwa i-future impossible tense ilena ukuyisho manje ke yokuthi unolwa lapho yini igama layo i-future impossible tense ilapho usuba nomona mgibe kanjani wena hayi mgibe usho ukuthini usho inkathi ezayi ngekuyenzeke King Putin funa ikamera mfana King Putin ayingeke mgibe mfowethu kahle mgibe awunomona umgibe awunomona umgibe hayi lethi nomona kakhulu ethi umgibe unomona kakhulu umgibe kakhulu abafana yabona hayi mina abafana uyabona umculo wamaskandi awungamani ungibulale mina yabona lapho ke bafana kodwa that is why uke ungifice mina ngene emapolitiki omculo ngoba ngithanda umculo nje into enhle ngiyayazi njengoba ngithi mina awukho umcimbi ukuthi uSwidi mayisefikile bangena kanje thiwa kangenanga kuwona noma kuthiwa kahulumeni singabase simvale uhulumeni la eKZN singamvala ila ngakhokhela khona abantu ngathiwe ngiyangithenga abantu ngabathenga makuthiwa sekuyavalwa ke weSwidi umzwile ubhaka ukuthi uthe ufuna silandelane kabe yami awenze lokho esihlale sikubona kuma video ke ngoba iperformance yakhe angisabi ngayo ngiyayethemba futhi ongathi akayiboni singamele simnika amapheka carrot ngoba inkinga ngabe semehlweni hayi ngizohlanganisa mfowethu futhi njengoba ngingene ngalendlela ke lokho kunginika nje isibindi sokuthi yonke into engiyobe ngiyenza lapho ngobe nami ngizama ukuyiqhubela phambili phezulu lokho abakujwayele bobona ngaphe kwakho nakho ngibona naneciko lapha usisi uNdoni uthi nje ucheme neSwidi kabi akangeni
Lake phela Akakho Ndoni fanele ngifake. Siyabonga sisindoni. Akulanda ngemali yakho.